بله تماشاوانان هجا مجارا کابینه نویا ترکیه بگمان اوه که رaya گشتیا ترکیه ده تای بجید رaya گشتیا کرده گلک پرسنیشان دروست کرنه پروسه یک چوال ترکیه دست بیدگن. بفدار پارتی آزادیا کردستانی حنفی تورانج دیاربکری میوانی منه سلاف بوده که حنفی حنفی کابینه نو هاد دامزراندن جیگری سر و کمار کابینه نو yani gelek pırsnişan hene de gotun ku mümkün siyaseteke nu siyaseteki nermtir da asta Türkiye'de güçlü giri day pırsa kurci siyaseteke nermtir bebre ve birin nırkandın ata bigram ki hanefi براستی ev tişteko cenab-ı tego ez jî wek berdevke dengli mi fetle beli denk dengli mi fetle dengli beli disati kerem kekek hanefi ew hêvî bi rastî merv dixwaze ku ew hêvî hebe û ew hêvî cî bi cî bibe nermayiyek çê bibe ev şer bisekine û ew operasyonên li Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê jî bên seknandin bi rastî lê belê wexta merv li rewşê dinêre wisa pêşbîniya ku erênî hinkî bi merivara gelek pirs hene di serê min da ez wek mînak bêjim partî û kesayet yanî serok komar Birêz Recep Tayyip Erdoğan û partiya xwe di salên 15 sal berê em bêjin di salên 2006 û 7 û 8 û 10 gelek gavên girîng avêtin bi rastî meriv dikare wan gava bi awakî erênî binirxîne çi kirin zimanê li zanîngeha beşa zimanê Kurdî vekirin dîsa di televizyonan da em bêjin televizyonek Kurdî ava kirin bi destê dewletê û dîsa ji bo ku Tirkiye têkeve Yekîtiya Ewropa jî hin gava avêtin evana tev meriv wexta lê dinêre ev hêviya meriva geştike meriv divê gelo ê Tirkiye cardinê bifetle ser wan gava lê berê heman kadro û heman partî ji salên 2013 û 14 û vir da siyaseteke wisa tund şerrekî dijwar li hember Kurda dan meşandin ew jî înca meriva bi rastî bêhêvî dike lê em wek Partiya Azadiya Kurdistanê em hêvî dikin ku serok komar Recep Tayyip Erdoğan û hevalbendên wî û tevî kabîneya nû gavên erênî bavêje cardinê bifetle ser rewşa 2008 neh û dehan pêvajoyek nû bi Kurdara dest pê bike û pêvajoyek şer têda tineve şer li hember Kurda bide seknandin em di wê hêviyê dane îcar me wek kes û şexsiyetên siyasî û rewşenbîr û nivîskar 1106 kes kekê henefî niha di proseya hilbijartinê de kekê henefî jaliyê xwe ve opozisyonê jî digot em ê pirsa Kurd bînin Rojava parlamentoyê û wekî opozisyon em dixwazin niha gelo piştî ku CHP wekî opozisyon ma li gora bahweriya te pirsa Kurd tê Rojava parlamentoya Tirkiye divê derbarê de opozisyon jî rola xwe cîbicî dike tu çawa dibîne bi rastî baweriya me tune ye ku tiştek wisa bikin ji ber ku çi opozisyon û çi iktidar her du jî di hilbijartinan da zimanekî pir tund bikar anîn nîjatperestî kirin em bêjin ew netewperestiya wana
asta heri bilind davu. Çi opozisyon, çi iktidar. Ji ber wî di wî warî da mixabin meriv pir bi xweşbînî ez pêşiya xwe nanêrim. Bi taybet jî wexta ku meriv behsa iktidarê bike Meral Akşener tê berçavê merva, Ümit Özdağ tê berçavê merva. Em zanin ku ji bo ku dengê Türkên netewperest, Türkên nijadperest bistînin Kılıçdaroğlu zimanekî neyênî bi kar anî piştî wî ew ê çawa bifetlin evana كيكي حنفي از درفتي بكار بينم بلي كيكي حنفي درفتي بكار بينمكم بشتي هل بشارتني دي جيهانا كردي ده دراي اگشتيا كرده هستك دروست بوياكو لبا كوري كردستاني فكرة برب نتوي بون برب نتوي ديمقراطيك بوني و پیلک دست بگیریه پیلکی گلک برفره ارکت که سر رخصتنین کردی جیل باکوری کردستان گودوی چرچویا یان جی وی پیاما خلقی ور بگرن دوی درباره دگر دیتنات بگرم راسته yani وقتا کو مرم لنره بتنی از میناک لآمده بدم لآمده پشتی کو CHP و Kılıçdaroğlu ev zamanı lehember kurda tuş tund bikar anin براستی مربله نره de tura duyem da helbjer جسدی سه چار کم چون سر ساندوقان ل دیاربکر لامده ابجیته و واته کو کرد ناراضی بونا خوی شاندان مرب وقتا روزانه جی مرب بهبره دپی و صحبتن روزانه جداجی مرب دوینه راسته اوش خودشتکی آسایی جی که اگر لهمبر همبر ته بر نجات پرستیه دا و نتوه پرستیه دا هر او نتوه پروریا کرد جی دناب کردا دا او خورد بوه اره راسته پیواجو یک نو مرد بقیه ویل باکوری کردستان دست پی بکه او خطا خورد آکو HDP temsiliyeta ve dikir او دنابا و خطه داجی گلک گفتگوه هنه لسر به مسئله هنک دویژن کو گره ام بفتلن سر نتوه پروریه سر سال نوتو پنج و نوتو ششا و ام به وی شوی سیاست بکن مدبج پرسگریکن کردا بردا بدنگه کی بلند این دیواناتین گوتن ابجی براستی هدیه مروا خورد کن و دوی کو پارتیین کردستانی جی دمل دست دنابرا خدا یک ریزیا خو پیک بینن ایک و نزی هبن ببین یک پارتی ایدنی جی ام بجن خطا کی آبا بکن و جبوی کو او خط خورد ببه و الباکوری کردستانی ببه هیوی و کردستانی بون لباکوری کردستانی خورد ببه او خط خورد ببه چیز ده سوان بی بکن سپاسیاتت کم که حنفی توران پیودار پارتی آزادیا کردستانش دیار بکریل گلمن